So, mga to na major. So, ako kay Bawas. We're going to major at... Ano, di pwede ka maawa. So, can you see si Julieta, among muse. May panuglay. Walay panuglay permi. Tapos among kinamanghuhan. Tapos ang among ekotek. Ang among kumpanya. Feel ko di wo. Ay, mula, sigatan man yan. Nakuha mi kita kikita. Sorry for the inconvenience. At salat. Florence, Chan. Lahi na dyan ng vlogger tao eh. Lahi na dyan ng vlogger tao. Chan, the singer. Mira. The dancer. The early. Dancer. Hannah. Oh my God, guys! I want you to meet our... Si Kim. Feel na ko. Si Ecotech. O among Muse. O si Chan, the singer. Ay, singer. The Odags. Hi, Odags. Hello, may abigo pa kay kasi I ng just profile. wanted to say that I love you so much. Di ba? Dili pa mo. Hi, Dale. Dale. Kasi Odags dahil. Kinsa daw na siya. Yung profile niya, di ba natin Odags? Dale. Tapos na yung sala. Ay, bigyan mo sa Mailan. Kay Manhit to. Ala! Hi, Misa. Wow! Oh my God, nabot na ako sa iyo. Our classmate and the dancer. The dancer. Ang sakit pa nga sa yung grupo, day? A-Maybe? Oh. A-Maybe? Oh, A-Maybe. Amoeba man. Siya. Ang Amoeba. Amoeba, si Rachel, si Jennifer, o si... So, duha na tayo members. Hello, guys! So for those who haven't know me, my name is Aurea Chan. So I am friend of Juliet. So what we will be doing today is we will review a book. So the title of this book is To Kill a Mockingbird. So the author of this book is Harper Lee. It was oh my gosh, it's only more. You know, if you don't know, the aircon is It's not working. It's not functioning. Not functioning. So the author of this book is Harper Lee, and it was published during 1960, and on 1961 it won a prize. So this is the first novel that won a prize, and it talks about the cruelty of the Americans to the Black Americans those times. Yes. And actually this is a love story. A love story. A love story. The love story. Love story daw. Love story mo. Love story. This is my kuan. He doesn't see. Love story guys. Shoutout nga po pala sa aking mahal. Gusto niya makita yung mahal ko, wait papakitaan ko ng gwapong-gwapo na ng t-shirt. Commercial sa commercial break. Ito po siya. break. Dahil kailangan break sa tigas. Dahil kababa ka nga. So this yes! He's so handsome, right?
And he's so tisoy and he is very white in personal. Just like her. She's so, you know. Ito alimuot. I'm so hot. So, I will give back the vlog to the owner because hey guys, I'm back. Wait, saan ito sa amin? Oh, I want you to meet the Ameba. Amoeba, So, mag-snack sa amin. Ano na, Julieta? Kami. Hi, Kim! Uy, guys, ako sa wait, baka... I love princess. So, guys, mamalit namin ang snack. Wala nag-live kami. Nag-vlog net. Guys, so nami bagong. Isa ni siya dahil Boy Scout. Monument. Ay, di makita. Kay Maura to. Ano dahil si Ma'am? Si Ma'am. Di, isa na ko dahil. Pira isa. So, mo isa na pa kay kita rin tao diri. So, mao niya mong secret. I study. Saan na siya? Study. Learner's Park. Oh, Learner's Park na mo. Dili man to, di ba? Katungyan to. So, padong namin sa room. So, ako kuyog among pinaka-muse. Among May panudlay, walay pasok-pasok nga muse. Lumbaan nagdagan siya, lumbaan hinay lang. Kanang dili lang magdali ba. So, duday, dangasan ako. Karon pa ko ka-realize. Airplane. So, Nilanding na. Hey! So, mauto dito among kantin. My God, my what you call this? Or kay guys, It's so high. it's so very hot, you know. Wala ko kay bao nga nganong director na. Ano ba na kayo? Kailangan maanatag chika sa Hi daw, public. hi! Hi, Lord, hi! Oh, nanakoy fans. Share lang. Wala ko magkatagap. Unya na kay di ko kita. Oh, dara sila. Dara di ay. Adoro sa sila dahil. Ayun na day. Kay late na ko day. So, mao to sila Bye, They are just students of Bataliana. Oh, mga junior high pala. So, kami senior na may tiguang na may. Ikaw ra. Ulo day, layo na ninyo. Traitor lagi. Traitor lagi mo. No. Only 17 So, years old. naabot namin. Bye-bye, Marams. Makayog ka? Mga... Yeah, kami, wala na may mga love life, so single is life. Life is single. So, Yeah, because we live individually. sakto, life is single. Single is life. Murag feel na ko, mas prefer ko sa single in life. Single. Basta I don't kato. care. Basta mas prefer me single kay walay, Hassle. wala tayong huwaton. Hindi ka masakitan. Bitaw. Di parihan Di ka nila basta, ito ha. Isa pangalan ni Day?
date sa padong sa CCSC Cebu City Sports Complex kay aray ko mga una si Udoy din mi pag-iun kayo. So mga unmi dito sa Kakabap Challenge sa Excel char lang. Excel day. So nanami sa grandstand. Look. Kahayag sa pagkaugmaon diri oy. Grandstand sa Cebu City. Ay, sa Bilyana pala Kaya day. naman ako agtang eh. Suwaw kayo. Uday, ako agtang day. So, ay ba ka day? Edit na Next time, wish. So next time, mamulbos na tayo sa di pa tayo magawas. Labi nag-init siya. Wala ra, dili na mo trip maligo. Sagat. Ay, dagat. Because we don't know how to swim. Oh my God. Ay! Lugay, ibig sabihin day. Di mami kay baw galigo. Wait lang ay. Ngit-ngit na siya. Dito ka ba maligo or dito ka ba malangoy? Kita ka baw mo lang oy. Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Bumibilas ang tibok ng puso mo. No, I don't want to video. Ako videohan mo dai. Biday, basta siya. Gawaon na kayo dai. Kung saan tayo pupunta? So, matong sa Kokobab Challenge. I mean, Kokobab Store. Kokobab Restaurant. Saan ba talaga? Ay, sa Coco pala. Okay. Kokobab Restaurant. Okay, restaurant. Yeah, Excel. Pag-thumbnail. Game na. Hello. We're back. We're back. Comeback is real. So, manamig kaon sa Kokobab Challenge. So, wala mi nanayaw dito. Nangaon ra dyan eh. Ludoy, feel ko. Actually, ako agtang kay perting sa inawa. actually, nangaon rami siya dito. Wala mi nanayaw kay. Ludoy, mo ni something din. Nalagi ka share. Ay, eskwelahan din, ano? Di, karon ba ko kabantay na? Di, kung diri. Sorry, kay wako karon ko. So, Manglibre si mga Julieta. tumig 7-Eleven kay manglibre si Julieta. Manglibre si Julieta. Ka-partner ni Romeo. So hot. Actually, init juga siya. Eddie, wow. Loya gagamit ang gluta. Safeguard man ko day. Ayos. Safeguard ako so no problem with me. And I'm black na ko daan. Sure lang. Padong namin sa 7-Eleven kay mga unmi og 11. Ice cream nga bugnaw kay it's very init. Yeah. On our way to 7-Eleven. Masay lasa sa ice cream. It's delicious. And it's vanilla. Sige na, palit na lang. Palit na iko. Saan ako paliton? Guys, you decide. Mahal man. 14? What should I buy, kani? Kaya nga tayo ko siya napakom. Ako na muduot na ko. Mahal na ako, wala naman dyan. Cream. Og nakita na mo si reporter. Kinsa today? Gwapo lagi Okay, na. day, basta day, Kita mi sa reporter day, nga sa- gwapo kaayo nga. Gwapo jud kay siya. Nga basta na siya na siya. Pero wala ko kaila niya. Pero gwapo na jud kay siya maka-after maka. Pero init juga Ano siya din? dahil. Ayang kagwapo ba ka lagi makatuto kag mayo nga reporter jud siya. On our Add sa grandstand na pin. Okay. so we're going
So, may pa-English yan sa ko ninyo. So, we're going back to our room. I mean, our building or our school to see as We're going on a trip in our favorite shop. we're going to the Little Einstein. dang, 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 dang. Kaya sa na room ta? So, ato na may room, balik kay malamig kaon. Classroom and we're dancing there. Yes, and we're going We're to going to dance. practice our cheer dance. Oh, cheer dance We day perform, na. we don't know when. Ito no? Sige, practice og cheer dance ba? Pero, ito ka boy, kasi per... So, on the way namin. OMG! They're here. Because of the ice cream, my lip. So, namin sa computer lab. Di mi pwede magsaba-saba. So, Dali naman tama. sa among room nga, basta magklase na may. Yes, Bye-bye. this is our matron. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless. I could taste them all night.